Dore ibihugu 10 bya mbere ku isi bifite igisirikare gikomeye. Kuri iyi si hari ibihugu by'ibihangange bidapfa kumenyerwa bitewe n'ibyo bikungayeho, muri byo harimo kuba bifite ingabo nyinshi, ibikoresho bya gisirikare, ibitwaro bya rutura ndetse no mu bukungu. Ikaze mu kiganiro njye ugiye kukikugezaho nk'ibisanzwe ni Joscat Nesi ngo haye ikaze. MCN yagaragaje ko ibihugu 10 ku isi biyoboye ibindi bifite umubare w'abasirikare benshi ndetse n'ibitwaro bya rutura bya kirimbuzi. Ku ikubitiro ku mwanya wa mbere turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kiza bwa mbere kuko gifite abasirikare benshi ku isi ndetse n'ibikoresho byinshi. Gifite abasirikare bagera kuri miliyoni 2,127,500, kikagira indege 13,209 n'ibifaro bya burende bigera ku 4,657. Amerika ikaba ishora agera kuri biliyoni 831 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare mu rwego rwo kugikomeza. Umwanya wa kabiri turasanga Uburusiya. Mu busanzwe Uburusiya ni igihugu kinini ku isi, kiri no mu biyoboye ibindi ku isi haba mu gisirikare no mu ntwaro kuko gifite ibibunda biremereye. Uburusiya bufite abasirikare bagera kuri miliyoni 3,570,000, bukagira kandi indege z'intambara 4,225 n'ibifaro 14,777. Iki gihugu gishobora gushora agera kuri biliyoni 109 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa bya gisirikare. Umwanya wa gatatu haza Ubushinwa. Ubushinwa buzwiho ko ari ubwa gatatu bufite abaturage benshi ku isi, ni nabwo kandi buyoboye ibihugu byinshi mu gisirikare no ku mbunda. Iki gihugu gifite abasirikare bagera kuri miliyoni 3,170,000. Gifite kandi indege z'intambara 3,304 ndetse n'ibifaro by'ibihumbi 5. Iki gihugu kikaba gishobora gushora amafaranga agera kuri biliyoni 227 z'amadolari y'Amerika. Umwanya wa kane haraza Ubuhinde. Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage benshi ku isi, kiri kandi no mu bihugu gihagazeho ku ntwaro ndetse n'igisirikare. Iki gihugu gifite abasirikare bagera kuri miliyoni 5,137,550, indege z'intambara 2,216 n'ibifari 4,614. bushora agera kuri biliyoni 74 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare. Umwanya wa gatanu haraza Korea y'Epfo. Uretse kuba iki gihugu kizwiho ibintu byinshi cyane, ni nacyo kiri mu bihugu bitunze intwaro n'abasirikare bagera kuri miliyoni 3,820, indege z'intambara 1,576 ndetse n'ibifaro 2,501. Iki gihugu gishora agera kuri biliyoni 44.7 by'amadolari y'Amerika mu gisirikare. Umwanya wa gatandatu haza Ubwongereza. Ubwongereza United Kingdom bufite abasirikare bagera miliyoni 11,860 n'indege z'intambara 664 ndetse n'ibifaro 2013. Gikoresha agera kuri biliyoni 62.8 mu gisirikare. Umwanya wa karindwi haraza Ubuyapani. Ubuyapani bufite abasirikare bagera ku bihumbi 328,150, indege z'intambara 1,459, ibifaro 518. Ubuyapani kandi bukoresha asaga biliyoni 53 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa bya gisirikare. Umwanya wa 8 turasanga igihugu cya Turkiya. Iki gihugu gifite abasirikare bagera miliyoni 8,839, indege z'intambara 1,069, ibifaro 2,231. Kikaba gishora agera kuri biliyoni 40 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Pakistan. Pakistan gitunze abasirikare bagera kuri miliyoni 1,474, indege z'intambara 1,434, ibifaru 3,752. Gikoresha agera kuri biliyoni 6.3 by'amadolari y'Amerika mu bikorwa bya gisirikare. Ku
mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Italy. Iki gihugu gifite abasirikare bagera kuri 2,089,000, indege z'intambara 8,000 n'ibifaru 200, bakoresha agera kuri biliyoni 31.6 mu bikorwa bya gisirikare by'amadolari y'Amerika. Dukomereje ku bihugu 10 bikennye cyane ku isi. Ibihugu byinshi bikennye kugeza ubu byahuye n'ibibazo biremereye birimo intambara, amakimbirane ashingiye ku moko n'amadini, icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe isi yose, izamuka ry'agaciro k'ifaranga n'ikibazo cy'intambara ya Ukraine yahungabanyije ubukungu muri rusange. Nubwo bigaragara ko isi ifite ubutunzi buhagije bwatuma buri kiremwa muntu cyose kigira imibereho myiza, hari bimwe mu bihugu byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika birimo Burundi, Sudani y'Epfo na Congo bikomeje kuza mu bihugu bishigishwe n'ubukene bukabije ku isi. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyahagaritswe, iterambere cyatangiye kugenza make mu mwaka wa 2022. MIF yavuze ko abantu miliyoni 198 bashobora kuba barinjiye mu rwego rw'abakene cyane. Amakuru meza no kwisesengura riherutse gukorwa n'itsinda ry'abahanga mu bukungu muri banki y'isi ryagaragaje ko kuri ubu ubukene bwagabanutse ku kigero cy'igipimo 9 gusubira uko cyahoze mbere ya COVID-19. Amakuru mabi ni uko hafi 50% by'abatuye isi baba munsi y'umurongo wo hagati ubukene angana n'amadolari 6.45 ku munsi. Bivuga ko bisaba amafaranga menshi kugira ngo ufatwe nk'umukene mu bihugu bikize. Biteye impungenge cyane kubona ibihugu 10 bya mbere byose byasohotse ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyane ku isi ari byo muri Afurika. Dore urutonde 10 bya mbere bikennye ku isi nk'uko byatangajwe na Global Finance. Mwanya wa mbere turasanga Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo yaranzwe n'ibikorwa by'urugomo rukabije kuva yashingwa mu mwaka wa 2011. Nicyo gihugu kiyoboye ibindi mu bihugu 100 byasohotse ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyane ku isi mu mwaka wa 2024. Iki gihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 11, cyamunzwe n'ibibazo by'amacakubiri mu bya politiki n'imibereho, ubusumbane, ruswa n'intambara. Umubare munini w'abahatuye bakora mu bikorwa by'ubuhinzi gakondo, n'ubwihohoterwa n'ihindagurika ry'ibihe rikabije byagiye bikumira ubuhinzi, guhinga uko bikwiye no gusarura imyaka yabo. Ni mu gihe banki y'isi ivuga ko mu mwaka wa 2023 abantu barenga miliyoni 9 muri iki gihugu bari bakeneye ubufasha bw'imibereho. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Burundi. Burundi buza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bikennye cyane ku isi, kiri mu bihugu bitagira umutungo kamere kandi cyahungabanijwe n'intambara y'abenegihugu imaze imyaka 12. Hafi 80% by'abaturage b'u Burundi bagera kuri miliyoni 13 bashingira ubuzima bwabo ku buhinzi. Ikibazo cyo kubura ibiribwa kikubye hafi inshuro 2 ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abaturage bafite amashanyarazi muri kiriya gihugu ntabwo bagera kuri 5%, mu gihe kubona amazi n'ibijyanye n'isuku bikomeje kuba ingorabahizi. Perezida wabo Evariste Ndayishimiye yashyizeho umwete mu kongera ubukungu no gusana umubano w'ububanyi n'amahanga, maze mu mwaka wa 2022 Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye bw'ibihugu by'Uburayi bongeye gutanga ubufasha nyuma yo gukuraho ibihano byari byarafatiye iki gihugu. Ku mwanya wa gatatu haraza Repubulika ya Centrafrique. Repubulika ya Centrafrique ikungahaye kuri zahabu, peteroli, aluminium na diyama, ituwe n'abaturage bakinnye cyane, bikayishyira mu bihugu bikinnye cyane ku isi kuva mu myaka 10 ishize. Ku mwanya wa kane turahasanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku
kuva yabona ubwigenge yiyomoye ku Bubiligi mu mwaka w'1960 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka ibarirwa muri za mirongo ihannye igitugu gikaze, umutekano muke ushingiye ku bibazo bya politike ndetse n'urugomo ruhoraho bituma iza mu bihugu bikennye cyane ku isi. Abagera kuri 65% by'abaturage b'iki gihugu bagera kuri miliyoni 100 babona amafaranga ari munsi y'amadolari 2.15 ku munsi. Nyamara ariko banki y'isi ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amikoro n'ubushobozi byo kuba kimwe mu bihugu bikize muri Afurika kandi kiyoboye ibindi mu iterambere umugabane wose, kuko nicyo kinini mu gutanga korba ku isi, kikaba n'isoko ya mbere y'umuringa muri Afurika wifashishwa mu gukora ibinyabiziga by'amashanyarazi. Mu mwanya wa gatanu turasanga Niger. Hafi 80% ry'ubutaka bwa Niger butwikiriwe n'ubutayu bwa Sahara hamwe n'abaturage biyongera cyane batunzwe n'ubuhinzi buciriritse. Ibura ry'ibiribwa, indwara n'impfu biriyongera cyane muri iki gihugu. Imirwano ikunze kugaragara mu gisirikare na Boko Haram, ishami rya leta ya Kisilamu, yimuye ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage. Mwanya wa gatandatu turasanga Mozambique. Nubwo Mozambique ikungahaye ku mitungo kamere ikaba yubakitse neza, iracyafite ibibazo byayizanye mu bihugu 10 bya mbere bikennye ku isi, aho ihindagurika ry'ikirere n'imidugararo ya politike bimwe muri nyirabayazana. Icyatumye biba akarusho nuko kuva mu mwaka wa 2017 ibitero byagabwe n'imitwe y'inyeshyamba za Kisilamu yibasiye igice cy'amajyaruguru akungahaye kuri gazi. Mwanya wa karindwi turasanga Malawi. Ubukungu bwa Malawi, kimwe mu bihugu bito muri Afurika, ahanini bushingiye ku bihingwa, ariko imihindagurikire y'ikirere ikomeje kubabera ikibazo cy'ingutu. Ibura ry'ibiribwa mu bice by'icyaro niryo ryinshi cyane muri iki gihe. Malawi irimo guhangana n'ikibazo cy'ubukungu cyateje ibura rya peteroli, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ndetse no gutakaza agaciro k'ifaranga ku kigero gikabije. Mwanya wa 8 turasanga Liberia. Hashize imyaka myinshi Repubulika ya kera cyane muri Afurika yashinzwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Icyizere cyo kuva kuri uru rutonde cyari kiri hejuru cyane igihe George wahoze akina umupira w'amaguru yabaye perezida mu mwaka wa 2018. Kubw'amahirwe make uko byari byitezwe, ahubwo imyaka yose yamaze ku butegetsi yaranzwe n'izamuka ry'agaciro k'ifaranga rikabije, ubushomeri ndetse n'iterambere rihagaze nabi ku bukungu, kugeza mu mwaka wa 2023 ubwo yatsindwaga n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Joseph. Kuva yajya ku butegetsi, ikibazo cyatangiye kugabanya ubukana, iterambere ritangira kwiyongera, ndetse byari biteganyijwe ko cyagera kuri 4% muri 2024. Mwanya wa 9 turasanga Chad. Igihugu cya Chad kiri mu bihugu 10 bifite peteroli nyinshi muri Afurika, nyamara ubukene bukomeje kukibasira kuko ari cya 9 mu bihugu bikennye cyane ku isi. Mu mwaka wa 2003 peteroli nyinshi yakoreshejwe n'umutegetsi wigenga w'igihugu Idrissa Deby kurwanya inyeshyamba no guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Igihe Deby yicwaga mu mwaka wa 2021, inama ya gisirikare iyobowe n'umuhungu we Mohamed Idrissa yigaruriye igihugu. Itegeko nshinga ryahagaritswe nyuma gato, guverinoma n'inteko nshinga amategeko biraseswa. Ishyigikiwe n'igisirikare cye, Mohamed yakomeje kuba umukuru w'igihugu w'inzobacyuho kugeza na n'ubu. Igihugu cya 10 Madagascar. Kuva yabona ubwigenge yiyomoye ku Bufaransa mu mwaka wa 1960, Madagascar yahuye n'imivurungano ya politike, guhirika ubutegetsi n'amatora atavugwaho rumwe. Perezida Andry
watowe mu mwaka wa 2019 yaje ku butegetsi asezeranya guhangana na ruswa, kugabanya ubukene no guteza imbere ubukungu. Gusa byarangiye mu masezerano gusa. Madagascar iracyafite kimwe mu bipimo by'ubukene biri hejuru ku isi ku kigero cya 75%. Iterambere ricumbagira kandi guta agaciro k'ifaranga bihagaze hafi ku 10%. Mu bindi bihugu byo muri Afurika biza ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyane ku isi harimo Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Togo, Egypt, Nigeria, Afurika y'Epfo, Somalia, Ethiopia, Angola, Ghana, Kenya. U Rwanda ruza ku mwanya wa 23 n'ibindi. Wakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro. Erika Tennis wakikugezagaho nk'ibisanzwe. No kuri iki kiganiro mpe like, ukore share ndetse usige ukoze na comment. Ndabashimiye.